Reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mu bice bitandukanye muhereremo. Ndabasuhuje kandi yemwe mbahaye ikaze irambuye cyane hano kuri Shema Dossier Anarctique mu bice bitandukanye muhereremo. Mwongere kugubwa neza, Imana n'umugisha bikomeze kubana namwe mu mirimo itandukanye mugenda mukora. Tugiye kugaruka kuri izi ngingo z'amakuru zikurikira. Ingingo ya mbere turibanda ku kuba Goma, ikibuga cy'indege cya Goma International Airport itarafunguwe. Hari impamvu twamenye tugiye kugenda tubagezaho muri iki kiganiro ndetse n'ikibyihishe inyuma. Ibyo byose twaje kugenda tubimenya. Zabyaye amahari rero hagati ya President Tshisekedi na Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa. Byifashe bite? Turabirebera hamwe tubabwira uko byifashe. Turagaruka kandi kukuba FRDC ivuga ko mu mezi abiri yonyine ashize barwanya ibinyeshyamba za 23 basaga 207 bishyikirije iki gisirikare cya leta ya Kongo FRDC. Byose muranyemerera tubirebere hamwe tubabwira uko byifashe muri aya masaha yo kuri aya manywa. Bakunzi bacu nta kindi mwebwe musabwa no gukanda kuri like mugasubscribinga, ubundi natwe amakuru yacu agakomeza kugenda abagiraho ku gihe. Ni byinshi cyane tugarukaho, ni byinshi cyane turebera hamwe tukavuga tuti abataramu kazi reka tubagezo ka tubabwira uko ibintu byifashe. Ikaze rero, ariko kandi imbere ya byose reka mbabwire ko muganga Pembe akorera kwijwi murasazo bw'igihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo, avura indwara z'amarozi izananiranye zose. Ukeneye ibindi bisobanuro uraza kumwandikira cyangwa se umuhamagare kuri izo nimero ziraho kuri screen zawe. Biragenda neza cyane. Ubwo rero wamugana ubundi akagufasha, atanga free delivery aho herereye hose ku isi. Akarusho nongere mbisubiremo nuko wishyura service wamazije guhabwa. Ubwo abantu rwose mwese mugomba kwishyura service yamazije kubahereza. Nuko bimeze, niko gahunda ziba zimeze, niyo masezerano ngiye mfitanye nawe. Namubwiye nise ko bimeze gutya, arambwira ati umuntu ajye yishyura service yamaze kugira ibiki yamazije guhabwa. Ubwo rero nuko gahunda zimeze. Reka twinjire mu kiganiro. Tubabwire rero mwumve namwe mwumirwe. Murabizi ko amakuru y'ahantu bita Goma twayagarutso cyane hano kuri Shema Anarchiste, ariko ndagira ngo babwire ngo twarababwiye tuti ikibuga cy'indege kirafungutse. Ibyavugiwe hirya no hino, ibyavugiwe Addis Abeba bivugwa n'Ubufaransa, ibyavugiwe Paris, ibyavugiwe hehe. Ariko ubu kugeza amagingo yangaya tumenye impamvu umushinga wo gusubukura ibikorwa ku kibuga cy'indege cya Goma wahagaze. Mu gihe abaturage bo mu mujyi wa Goma ndetse n'abakora ibikorwa by'ubucuruzi bari bategereje, ndetse n'isi yose muri rusange itegeranyizanyije amatsiko isubukurwa ry'imirimo ku kibuga cy'indege cya Goma, amakuru mashya aravuga ko uwo mushinga wongeye gusubikwa kubera impamvu z'umutekano ndetse n'ubwumvikane bwa politike butagezweho hagati y'impande zitandukanye. Amakuru avuga ko mu by'ukuri, cyangwa se amakuru aturuka mu nzego zirimo zirakurikirana hafi ibera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, aravuga ko hari ibiganiro byari bimaze igihe bikorwa hagamijwe kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo ibikorwa by'ubucuruzi, ubutabazi ndetse n'ingendo z'abaturage bisubukurwe cyangwa se bisubukure muri rusange. Gusa amakuru twamenye aravuga ko haje kugaragara impungenge zanakomeje kugaragazwa n'ibihugu bimwe na bimwe by'amahanga n'imiryango mpuzamahanga mu by'ukuri ku mutekano w'iki kibuga cy'indege cya Goma. Mu gihe rero byari byananzuye yuko iki kibuga cy'indege kigomba gufungurwa. Impamvu rero niyo inzanye. Impamvu ya mbere nuko Ubufaransa bwabaye intambamyi muri uyu mushinga. Twibukiranye neza iyi ngingo, tuyumveho neza kandi tuyigarukeho neza nk'abantu badukurikiye. Muzi neza igihe iyi nkuru yari irimo kuvugwa. Iyi nkuru yagiye igaragaza impaka nyinshi cyane, ndetse kandi aho igihugu cy'Ubufaransa aricyo cyari cyahagurutse cyashinze akaguru kiravuga kiti iki kibuga cy'indege cya Goma kigomba gufungurwa. Kugeza naho rero European Union yakusanyije amafaranga, akayabo k'amafaranga yo kugira ngo bagifungure. Amakuru atugeraho aragaragaza ko Ubufaransa burimo buragira uruhare mu gutinza uwo mushinga binyuze mu myanzuro cyangwa ubutumwa bwaburiye ko hakwiye kubanza ngo kubaho ibisubizo birambye
ibibazo by'umutekano mbere yo gusubukura ibikorwa by'ikibuga cy'indege cya Goma. Kubera iki? Reka twibaze. Ubufaransa bwari bwamaze guhaguruka bugashimangira ko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba gufungurwa, uyu munsi bwo aribwo butangiye kugira impungenge. Iyi nda nini muyimamayira. Impamvu rero njyewe icyo ngiye kubivugira ni iyihe? Impamvu ni uko Ubufaransa nta ruhare bwabonye Kongo yabuhaye kuri Rubaya. Niyo mpamvu kuko kugeza amagingo anga y'amakuru y'ukuri guhari ni uko Ubufaransa aribwo ntambamyi cyangwa se aribwo bukomeje kugaragara nk'ubutifuza ko Goma International Airport igomba gufungurwa. Baravuga bati ntago tubona ko yakabaye ifungurwa, kandi mu by'ukuri abazungu urebe kuntu bubahana cyangwa se uburyo bakorana, ntago ubumwe bw'Uburayi bwakomeza kwirukanka muri iyo deal mu gihe harimo igihugu cyabo kitabyumva, amprise mu Bufaransa. Ikibuga cy'indege cya Goma rero umushinga wacyo nuko wahagaze. Hari ibyo Kongo itigeze yemeranywaho n'Ubufaransa, urangije baravuga butiro natwe ne turi buze gutuma iki kibuga cy'indege kigira ibiki gifungurwa. Impungenge ni zose rero ngo ku Bufaransa ku mutekano w'iki kibuga cy'indege cya Goma n'ibice bigikikije, nizo mpamvu barimo gutanga ubwumvikane bwa politike n'ubw'igisirikare butaragerwaho hagati y'impande zifitanye amakimbirane. Ngizo impamvu Faransa barimo gutanga ngo impamvu ikibuga cy'indege kitafungurwa. Mu by'ukuri bakavuga ko ngo hagomba kuboneka umutekano urambye, ngo niyo mpamvu ikibuga cy'indege cya Goma kitahita gifungurwa. Ubu rero igihugu cy'Ubufaransa ibyo kikaba ari byo kirimo kiragenda gishimangira, bagira bati izo nizo mpamvu Goma International Airport tagomba gufungurwa. By'ukuri rukomeje kwambikana hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa. Niba Abafaransa barimo barareba bakabona nta nyungu bafite mu birimo birabera hano burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko urabona ko ari bo nyirabayazana wo kudafungura Goma International Airport. Uwo mushinga rero nta kindi cyawuhagaritse ni guverinoma y'Ubufaransa. Nababwiye ngo nta kintu ibihugu by'Uburayi byapfa gukora mu gihe harimo umwe muri butabishaka. Ibyo ni ibintu rwose abantu mugomba kumenya. Hagati aho ngaho rero urumva ko ibintu bitoroshye. Mu by'ukuri ni inkuru navuze ngo nyibazanire nyibabwireho, mbabwire uko ibintu byifashe ndetse nuko bihagaze. Reka mvuge ngo rero zikomeje kubyara amahari n'ubundi umuriro urimo uraka, ntibarimo barumvikana Perezida Tshisekedi ndetse na Emmanuel Macron, ntabwo barimo barumvikana. Ese izi mpamvu Ubufaransa butanze mwebwe murumva arizo, cyangwa impamvu nuko Tshisekedi yavuze ati Abanyamerika aribo bakorera hano iwacu? Ngemenye neza amakuru neza, cyangwa se mfite amakuru avuga ko n'ubundi Abafaransa ubu bari ku ruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Nuko gahunda zifashe kugeza nubwo hari aba officers ejo ngo banaganire n'izi nyeshyamba n'abasirikare bakomeye cyane ahantu bita Sake. Kugeza ubwo hanuganuzwe amakuru avuga yuko muri Rubaya Abafaransa aribo bagize uruhare rwo ko ingabo za Kongo zibasha gusubira inyuma, kubera ko hari abaturage bavuga bati twagiye tunabona abasirikare b'Ubufaransa. Hagati aho ariko umutwe wa VDP ndetse n'ingabo za leta ya Kongo byaje kurangira bagarutse guketana n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ahanakomeje kubera imirwano ihambaye cyane kugeza uyu munsi. Ngiyo rero inkuru navuga ngo iratunguranye ku by'ikibuga cy'indege cya Goma. Nta n'uwari witeze ko biri buze kuvugwa muri ubu buryo, ariko nuko ngicyo icyabiteye nicyo ngicyo. Hagati aho ngaho rero mu minsi ishize cyangwa se bikomeje kugorana cyane hagati ya Tshisekedi na Macron, ntibari mu bwumvikane, reka ntibibaho. Amakuru avuga ko hari uko batemeranaho bimwe na bimwe,
ari nabyo bikomeza guteza ikibazo. Ni mu gihe minsi ishize rero hakomeje gukwirakwira amakuru avuga ko bantu hagati ya Perezida Tshisekedi w'Ufaransa, Perezida Tshisekedi wa Kongo na Perezida Emmanuel Macron w'Ufaransa mu by'ukuri ushobora kuba ngo uri kunyura mu bihe by'amakenga bitewe n'uko impande zombi zisa n'izifite uburyo butandukanye bwo kureba ibibazo by'umutekano w'abasoza bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi na Macron ntibarimo gucana waka, geza naho nabonye hari akavideo karimo gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga kagaragaza uwitwa Emmanuel Macron ngo abwira Tshisekedi kugenza gakeya. Amakuru aturuka rero mu basesenguzi ba politike mpuzamahanga aragaragaza ko n'ubwo Ufaransa bukomeje gushimangira ko bushyigikiye ubusugire bwa Kongo, hari ibibazo ngo byagiye bivugwaho impaka hagati ya Kinshasa na Paris mu buryo ikibazo cya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo gikwiye gukemurwamo. Bamwe mu bakurikirana hafi rero diplomasi y'akarere bavuga ko leta ya Kongo yifuza ko amahanga afata imyanzuro ikarishye kandi yihuse ku mitwe yitwaje intwaro ikora mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu gihe Ufaransa bwo bukomeje ngo gushimangira inzira y'ibiganiro n'ubuhuza bwa diplomasi nk'inzira irambye yo gushaka amahoro. Ni Emmanuel Macron rero na Tshisekedi murumva ko Kongo iribaza iti igihe mwahereye mutubwira muti amahoro agomba kugaruka, murimo kugira ibyo mukora, ibihano birafashwe, bimeze biti? Ariko nyine ubwo urumva ko nubundi bikomeza kugenda biva ku Bufaransa burareba buti none se niba twumvaga iyo kasegereti ya Rubaya tugiye kuyikoresha mukamuyihera abanyamerika twebwe tuzungukira hehe? Gasanga ibyo byose ubundi nibabwizanye ukuri, abwizanye ukuri bavuge bati twebwe impamvu tutabikora ni iyi mpamvu, natwe impamvu tubona mutabikora nuko twakoze ibi ngibi. Icyo nicyo kintu abantu bundi mudukurikiye mugomba kumenya. Kubera icyo ubundi ibyo ngibyo bikomeza kuba bigahishwa. So uburyo bwo gukemura ibibazo by'umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo ni ikintu gikomeje kugenda rero gifata indi ntera, gihindura isura, gicanga irange. Uruhare rw'ibihugu by'amahanga mu mishyikirano y'amahoro kabona yuko narwo rukomeje kwibazwaho byinshi cyane n'abakurikirana hafi birimo birabera hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Mu by'ukuri ifungwa n'ifungurwa ry'ibikorwa remezo ari by'ibyo bigo by'indege twavugaga, urabona ko ari ikibazo gikomeye cyane. Icyo bivuze rero, icyo bivuze mu by'ukuri nuko ibintu kugeza amagingo aya ngaya bikomeje guhindura isura by'umwihariko kuri ibi bihugu bikomeye cyane, aho ubona ko rero ibintu bitoroshye. Ku rwego rwa diplomasi rero Ufaransa na Kongo bikomeje ubufatanye mu nzego zitandukanye ziri mu mutekano, uburezi, ubuzima, ishoramari. Icyakora ikibazo cy'umutekano ku Bufaransa na Kongo gikomeje kuba kimwe mu bibazo bikomeye cyane birimo biratuma habaho rero ibiganiro byinshi cyane, ndetse rimwe na rimwe ukabona ko nk'umukuru w'igihugu cy'Ufaransa arimo aretereka muri video agatanga warning kuri Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Ibyo bintu rero naka video karimo gucicikana avuga ati Tshisekedi nahagarika intambara. Ariko kandi ejo hari umuntu wampaye comment anyibutsa ikiganiro nigize nkora ku kibuga cy'indege cya Njiri. Abantu bibuka Njiri ubwo Tshisekedi yari akubanutse mu rugendo, ikibuga cy'indege cya Njiri airport kikazima, abantu bakibaza ibibazo byinshi bati ese Njiri airport nk'ikibuga cy'indege kiri international Kinshasa ibura na moteri zo guhita icana kujya mukuru w'igihugu agwe kugira ngo azeyazeye mu kirere iminota irenze 30 cyangwa se nisa. Aho ngaho hibazwa ibibazo byinshi, ariko nyuma haza gukurikirwa n'amakuru. Amakuru yashimangiraga agira ati Tshisekedi agomba gusobanukirwa Abafaransa kuko mu nkuru zageze zikwirakwira nuko Ubufaransa biriya bikorwa bwari bwagize uruhare rwo kugira ibiki bwo kubitegura. Aho rero niho abantu baje kuvuga bati byanze bikunze umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agomba guca akenge, agomba kureba kure, agomba guhagarara. Yemwe murabyumva neza, nuko byagenze twisanga Ufaransa ngo bwarabigizemo uruhare biriya bikorwa byose
kubera ko ngo icyari cyapanzwe ni ukwivugana umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntekereza aho hantu uretse ko buriya iby'abanyepolitike utapfa kubyumva neza niho byatangiriye nuko rero ayo yose ni amakuru arimo aravugwa. Ubu rero impande zombi bakaba batarimo baracana uwaka hagati ya Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo na mugenzi we Emmanuel Macron. Ibintu rero ntibyoroshye, urabona ko ari ibintu bikomeye cyane kandi bikomeje gufata intera iri hejuru cyane kwa bantu dukurikiye mu byumve neza. Urabona ko ari ibintu rero bidasanzwe. Ni Tshisekedi rero ukomeje ibikorwa bye nanone byo gushaka ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho kugeza amagingo angaya ibitero mu mpande zigiye zitandukanye bikomeje kugenda byiyongera. Ibyo murabizi cyane. Ni Tshisekedi ukomeje kugenda asobanukirwa ikibi n'icyiza. Ni Tshisekedi ukomeje kugenda asobanukirwa inshuti. Ni Tshisekedi umaze kubona A to Z abo bari kumwe nabo batari kumwe. Hagati aho ngaho ese Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo sizo kucyatsa? Nicyo kintu abantu barimo baragenda bibaza. Ese aba banyamerika baraza gufasha umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ibyo byose rero nka Shema Dossier Anarctique turaza gukomeza kugenda tubakurikirana kandi tubagezaho buri kimwe cyose, ariko impamvu z'ibintu kugenda zibihagarara turimo turagenda tuzikurikirana kugira tubimenye. Nuko n'Ubufaransa rero bwagize uruhare muri iriya deal bari bavuze ya hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubumwe bw'Uburayi mu gufungura Goma Airport. Kandi koko murabizi wa mugani Ubufaransa bwari bwabigizemo imbaraga, ahubwo nyuma uko byaje guferinga nicyo kintu twibazaga natwe, ariko ukuri guhari nuko bimeze, nuko byifashe, nuko bihagaze. Impande zihanganye rero urumva ko ibintu bitoroshye bikomeza kugenda bifata intera iri hejuru cyane. So twihuse cyane rero reka tuve kuri izi nkuru twongere rero tugaruke ku kibuga cy'imirwano. Ni itangazo ryashyizwe ahagaragara n'igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC ryari ririmo abasirikare benshi barwanye mu nyeshyamba z'umutwe wa 23. Bagaragaje ko kugeza amagingo yangaya aba barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 baje kwishyikiriza ingabo za Leta ya Kongo. Nkuko iri tangazo ribivuga riragira riti: bamwe mu barwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 AFC cyangwa se M23 ndetse na twirwaneho n'indi mitwe yose irwanya ubutegetsi bwa Leta ya Kongo, mu mezi 2 gusa tumaze kwakira nibura abarwanyi basaga 207. Ubwo ni ukuva mu kwezi kwa 4 no kwa 5 kuri front line yaba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Bo barashimangira ko nibura abasirikare barenga 200 ndetse n'abantu 7 bishyikirije ingabo za Leta ya Kongo FARDC. Iki gisirikare cya Kongo kirashimangira ko abo barwanyi batagomba guhita bahabwa icyizere cyose, bagomba gukurikiranirwa mu bigo byabugenewe ndetse kandi bakamenya ikibagenza ndetse n'intego nyamukuru. Bati rwose ntago twahita tubyizera ngo aba bagabo duhite tubahereza buri kimwe cyose, tugomba kubanza gukurikirana ABC to Z. Bagashimangira ko rero ibi ari ibikorwa bikomeza kugaragaza imbaraga ku ngabo za Leta ya Kongo FARDC, ndetse ngo abaturage b'igihugu cya Kongo mukamuna agomba gusobanukirwa ibirimo birabera ku kibuga cy'imirwano. Bongeye gushimangira ko uku kwishyikiriza ingabo za Leta kwa barwanyi b'inyeshyamba za 23 ngo bisobanuye imbaraga nkeya uyu mutwe ufite muri iyi minsi. Bati rwose ibingibi byakabaye bishimangira uburyo inyeshyamba z'umutwe wa 23 zikomeje kugira imbaraga nkeya cyane mu by'ukuri hano ku butaka bw'igihugu cyacu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza amagingo aya ni igihugu gikomeje guhangana muri iyi ntambara n'uyu mutwe nyeshyamba nawo ukaba ukomeje guhangana. Buri wese rero arigiza nkana cyangwa se navuga ngo buri wese aravuga ibye, ariko kandi niyo systeme y'intambara gusa nkabikurikirana hafi turaza gukomeza kubikurikirana. Ariko Kongo yo igisirikare cyayo cyari cyashyize hanze amafoto ndetse n'amashusho y'abo basirikare basaga 207 ubona ko bari barahurijwe hamwe, akaba ari abo ngabo arabagiye bafatirwa mu bice bigiye bitandukanye. Reka mashimire cyane rero mbifurize kugubwa neza mu bice bitandukanye mwereremo. Imana umugishe komeze kwa namwe mirimo itandukanye mugenda mukora.
ngayo amakuru na byinshi cyane dukomeza kubakurikiranira. Iyi ni Shema Dossier Analytique, komeze kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Uwiteka akomeze kubagira neza cyane. Murakoze cyane, murakarama.